Prvo, moraš, to je importantno. Šta? Da ti si rekla čao sve, nije svima. A što, kako ne svima? Ako ti ne znaš, ako ima možda cuko, psi da gledat ovaj video. Pa svima je svi. Everyone. Nije, svima je sa personas. Dobro, kako ću reći macama i cukama? Sve, kako se kažu na engleskom, Čekaj. it. Jel ti kažeš na engleskom hi everyone and it? Ne kažeš, nego kažeš hi everyone. Hi everybody, sa personas, ali hi everyone možda Ptice. psi, da mačke. Dije. Ne trebaš da čao sve. Nego kako? Ćao sve. Ok, hajde. Ćao sve. Hvala ti. I ne trebaš da rekla dobrodošli na moj kanal. Nije. Izvolite na moj kanal. Nije. Ćao. Hvala da vi došalite na moj kanal. Hvala ti. Ti trebaš, to je importantno, da kaže subscribe, komentar i like ako ti vi volite ovaj video. Dobro, ajde. Hej. Ćao sve. Izvolite vili na moj kanal. Ako vi volite ovaj video, like, subscribe, comment. Irala. Eto. High five. Ćao svima, ja sam Smina i dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što vidite, danas imamo posebnog gosta, ni manje ni više nego Jenisa, kojeg više tražite nego mene. U današnjem videu odgovarat ćemo na vaša pitanja koja ste mi postavljala na Instagramu. I ja znam da odgovore na mnoga pitanja nećete dobiti, zato što kada on počne da priča bosanski, završi skroz na nekom drugom svijetu, priča o skroz 10. temi, tako da vidjet ćemo kako će ovaj video da ispadne. Ok, Jenis, ovo prvo pitanje. Ajde. Kad će prsten, upitnik? Da, kad će? Ako Bog da, 1 godina, možda 6 mjeseca, ne zna. Oh shit! Ajde. Snimajte na bosanskom, što znači, Jenis, da ljudi žele da vide da ti pričaš bosanski, to će da snimamo na bosanskom. Da. Tako da ti ne smiješ da pričaš švedski ili engleski u ovom videu. Samo da pričamo... Samo bosanski. Nije problema. Nije problema, dobro, možda. To je moja, kako se kaže, molim, 1 sekunda. Prošla 1 sekunda. Moja intention. Namjera. Moja namjera. Da. Samo da... Sljedeće pitanje. Planirate li se preseliti skupa negdje? Hoćeš ti govoriti ili ja? Ja govorim. Ti odgovaraš. Ja govorim. Prvo, ja moram da kažem nešto, ja moram da pričam nešto, ja moram da govorim nešto. Mislim da Bosna kao jedna država je super. Čekaj. Dobro. Ja mislim da Bosna kao jedna država je super. 10 od 10. Znači? 10 od 10. 10 od 10, da. Dobro, ali to nema... Paša! Snimo parkirani ovdje i on vozi, ja ću da parkira, mislim da će da se i on u mene. Ok, šta ja rekao? 10 od 10. Dobro, ali kakve to veze ima s pitanjem? Pojel? Molim? Jeste. To nema nikakve veze s pitanjem. Jeste. Pitanje... Samo 1 sekunda. Dobro. To je importično. Ajde, importično. Da vidiš... Važno i nije importično, važno. Važno? Da. Da vidiš neku struktura, arhitektura, auto, Sarajevsko centar, jel baš super. A šaršija... Ali, ne znam kako vi možete da jedite ćevapi samo sa luk. Sa lukom. Sa lukom. Kako? Kad ti jediš ćevapi, moraš da ima ajvar, krastavec, paradajz. Dobro, krastavec. Ja mogu da ispričam jedan backstory ovdje, okej. Da smo ja, Dino i Jenis bili u Bosni. Bili smo Dino, Nana, ja, Jenis, naš 4. I šta ćemo jesti? Tamo, vamo, gore, dole, hajmo na ćevape. E sad, mi idemo tamo, svako svoju porciju naruči, on je naručio, nema pojma šta je naručio. I on kad je dobio svoje ćevape, on gleda u mene
Ja gledam u njega. On gleda u svoje ćevape, gleda u mene, gleda u ćevape. Ja mu kažem, šta ti nije jasno? Šta ti nije jasno? Šta ti nije jasno što me gledaš? Kaže on meni, gdje mi je kola? Gdje mi je kola? Dobro, čekaj. Ja ne znam kako vi jedete ćevape, whatever, ali mi uvijek kad smo jeli ćevape, naručimo ćevape sa lukom i jogurtom. Znate, ne mali jogurtići. I tako smo uvijek jeli ćevape i zbog tog razloga on ne dobije isto jogurt. Međutim, njemu nije jasno koji još jede ćevape i pije jogurt. I hajde on je dobio svoj kulu. Ja ne kažem nije da ne smiješ piti kulu s ćevapima. Kako ne možeš? Možeš, ja kažem da možeš. Dobio si svoj kul, dobio si kul. Ne, ti se rekao da u Bosnu ne pijem kolu sa ćevapi. Ja sam... Nije, nego pije se kula s ćevapima, ne kaže se ne pije. Ali kad odeš u ćevapčinicu, mi smo uvijek naručivali jogurt, zato si ti dobio jogurt. Hajde, on je dobio kulu, ali da njemu nešto nije jasno. On hoće ajvar, krastavece, paradajz, gdje mu je ketchup, gdje mu je kajmak. Kajmak. Kajmak si dobio. Boga mi, Pa to nije kajmak. Kako nije dobio s kajmak? To je... Ti znaš šta je kajmak. Ja znam. Ne, u životu nikad nisi jeo pravi kajmak. Ma šta kaže Bolan, šta pričaš Bolan? Da. Ti znaš šta je kajmak. Znam. Ja sam jela pravi kajmak. A ti što nisi jeo pravi kajmak, to nisu moj problem. Ne znam šta da kažem, Boga mi. Slušaj. Tako da on se tu bune, ništa mi nije bilo jasno koji još jede samo ćevape, luk i somun. Dan poslije mi se sretnemo s mojom drugaricom Jasminom i idemo s njom na ćevape. I ona isto naruči koja jedino ništa čudno, ćevapi sa jogurtom. Međutim, on naruči ćevape sebi sa kolom. I salatu. I on je dobio salatu, ali ni tako salata Boga mi, to nije salatu. To samo je, izvini, to samo je kupus i da imaš ovaj knife i... Ajde, kupus. Da, jedi, hajde. Bježi ti. Ajde, bježi tamo. Jedi. Ti si samo, ja mislim da znam zašto on reaguje kako reaguje, zašto mu su mu te neke stvari čudne, zato što on rođen i odrasao u Švedskoj i ovdje na mjestima gdje možete da naručite tu našu neku balkansku hranu, dobijete vi, hoćete ćevape, dobijete vi salate sa paradajzom, sa krastavcima, dobijete ketchup, dobijete, šta znam, ajvar, tako da mislim da je iz tog razloga se ti buniš, zato što ti ne znaš. Molim te, hajde drugim pitanjem, molim te. Ovo nije ni bilo pitanje, ovo si ti sam počeo pričati. Opet. Dobro. Planirate li se preseliti skupa negdje? Ako Bog da. Bog da, to smo. Godinu. Nadamo se ove godine, nadamo se. Da li ljubomoršite? Što je to? Ne mislim. Ne. Šta misliš ti? Na početku, znam da sam ja prilično ljubomorna bila, što nije dobro, naravno sam ima i mjere. Međutim, ne znam kada sam zadnji put bila na nešto ljubomorna, zato što on meni ne daje razloga da budem ljubomorna i ja ne dajem njemu razloga da bude ljubomoran. Da nema puno ljubomore ovdje, jel tako? Ne puno. Jel tako, ali čuješ ti mene Bolana? Ko je Bolana? Ti si Bolana. Dobro. Bolan sa djecu, Bolana sa djevojka. Aha, ti misliš Bolan za momke? Muškarica. Ok, Bolan za muškarce, Bolana za žene. Važno. Je li važno da ima malo ljubačnosti? Aha, pa da, naravno. Ali ne sad da sad, ne znam, djeću od sebe od ljubomore. Naravno da je uvijek je dobro s ljubomorom, znači da vam je stalo do vašeg partnera. Ideš ti izaberi pitanje, ajde. Najlepši par, hvala ti puno. Thank you. Li je naučio bosanski Dženis? Eto. Šta mislite? Rate na komentar 1 do 9, šta ti mislite? Od 1 do 9? Ne do 10? Nije 9. Da ocijeni tvoj ok. Ocijenite znači poslije ovog videa njegov bosanski u komentarima od 1 do 9. Da ocijeni Sarajevo 1 od 9, 10 i šta mi se najviše svidjelo. Razumiješ pitanje? Baščaršija jel top, burek, kafa džezva. Dobro. Ali ima stvar da ja ne volim, kao šampita. Šta je šampita? Bože me sačuvaj. Šta? Bože me sačuvaj. Ali šampita jel kao šlag da. I hljeb. Hljeb, dobro. Otišao mi da jedemo sad kolače, hoću na kolače i sam izabrao šampitu. Nikoga nije tjerao da uzma šampitu. Ni meni šampita nije omiljeni desert, ali tvoji su problemi, sam si izabrao. Šta volite, a šta ne jedno kod drugog? Interesting. Hoćeš ti prvi ili ja? Ja mogu prvo. Hajde. Ako ti hoćeš. No, hajde. Ja prvo. Ja volim sa tebe da ti si puno lijepa.
I ali love that. baš, Thank baš you. lijepa. Thank you. I lijepa i ti, jel puno smiješna? Jesam ja smiješna, klaun? Nije klaun, ali kad ti si priča sa mene, ja... I'm so fun. A šta ne jedno kod Funny. drugog? Funny. Samo jedna stvar. Da ja ne volim sa tebe. Ja. Ima puno. Bezobrazan. Nije, ne znam, možda da ti spavaš puno. To da spavam puno, to znam. Njemu ide na žice što se ja ne budim kad se on budi u 5 sati ujutru, 6 sati ujutru. Ono što ja volim s Jenisom jeste da je on very kind. Stvarno uvijek misli puno na meni, uvijek mu je bitno gdje sam ja, šta sam ja, kako sam ja, znači da je meni dobro, uvijek mi je to bitno. Tako da, I really like that. Thank you. I love that. Ono što znam s Jenisom, ali stvarno, što me nervira s Jenisom, prvog mogu da se sjetim jeste da on stvarno nema nikakvog, ali bukvalno nikakvog osjećaja što se tiče cuka. Vi niste svjesni koje on nerve meni može da izvuče kad se on igra s njima ili kad ih nešto uči. On ih uči nešto, ja vam kažem, ostavi, ne uči ih pogrešno, nemoj, on nastavlja. Daj im slatkiša koliko god hoćete, znači, evo ja sam sad ljuta. Šta da radim? Ja znam Hajde. nešto još, Hajde. da ja ne volim sa tebe. Hajde. Čuješ da mene? kaže, ja znam ja To nije samo sa tebe, ali zemam kinur. žena. Žene. Ako ja pitam tebe... Dobro, ali Ok, kažem, ok. ne moraš se derati, ja nisam glupa. Ako ja pitam tebe, hoćeš li ti da ja kupim tebe jedna kahva, ne znam, burek, pita, ne znam. Razumijem. Reci da ako ti imaš, reci ne ako ti nećeš. Dobro, ako imam šta? Nije, ako ti hoćeš. Kad sam kupio, ne kaže haj malo, daj malo. To ne volim. Sad ću to radit svaki put. Ha? Ja ću to radit svaki put sad. Ti si radit Ne, ovo... ja ću. Nemoj, Ja ću radit. nemoj, molim te. Hoću, pa je zato. Sljedeće pitanje, kako ste se upoznali? Ja imam jedan video, prvi video koji sam objavila s Jenisom, Meet My Boyfriend ili tako nešto zove. Uglavnom prvi video s Jenisom, u njemu sam objasnila sve u detalje kako smo se upoznali, tako da možda pogledaš taj video. Kako ne bi morala sada sve ponovo da objašnjavam. Fave hobby together. Spa. Spa. Gdje ćemo spa? Šta ćemo raditi? Spa. Šta ti dream? Spa. Tvoja jezik je teško, boga mi. Na engleskom he is, she is, ne znam. Na bosanskom vi ste, mi ste, ti ste, ona, oni. Nije, hajde pokaži kako znaš. Nije ja. Ja sam, ti. Si. On, ona, ono. Ona, je. Oj, mi. Smo, vi. sve. Oni. Su. High five. Jel nije su? Da li imate dane kada se ne čujete ako imate neku manju svađu? Ja ne znam šta je s ljudima. Ja i Jenis, nema dana kad se ne vidimo ili ne čujemo. Mi se skoro nikad ne svađamo i na početku veze smo imali više ti nekih svađica. Ali ni tada nisu bili dan da se ne vidimo ili ne čujemo. Ako se danas svađamo, odmah na večer jedno drugom pišemo i dan poslije se vidimo. I ja i on smo puno tvrdoglavi i imamo te neki veliki ego i teško nam je da ga popustimo. Ne, nemam ego. Ali na kraju dana mi ne volimo da nismo kako treba, da nije sve riješeno. Tako da on malo popusti, ja malo popustim i nađemo se negdje u sredini i then we are friends again. Odakle tačno sa Kosova i Jenis, ja sam from Peje. Pej, ja sam iz Mitrovica. Ali ste imali neku veliku svađu gdje se zamalo prekinuli i kako ste se pomirili? Never ever. No. Ja lično mislim da su sve te neke svađice zdrave za vezu, naravno u nekim mjerama, da se ne svađate o ne znam ti ni ja čemu. Jer mislim da iz svake te neke svađice izađete puno jači zajedno i vaša veza bude puno jača, naučite se neke nove stvari, tako dalje. Mi na početku naše veze smo imali dosta tih nekih malih svađica stalno, ali nikad ništa toliko opasno da sada prekinemo ili da razmišljamo da prekinemo ili kao malo prepitanje što je bilo da se ne čujemo, da se ne vidimo. Nikad tako te neke opasne svađe nismo imali. Naravno, mi se znamo zakačiti za nešto, ali to su najčešće ja, na primjer, kada hajde šutnemo miš na živci i tako te neke stvari. Ali stvarno mi se ne svađamo puno i ja mislim da razlog zbog čega se mi ne svađamo puno jeste zato što
Mi imamo otvorenu komunikaciju. Ja kažem sve što mi smeta, on kaže sve što mu smeta i onda pričamo o tome i nađemo se negdje u sredini i prijeđemo preko toga, nastavimo dalje. Ali na naš relationship, ona... Ja sam smijem i ona ljut. Kad sam smije, kad ona... Razumiješ? Da ja budem ljuta, kad se ti smiješ, kad sam ja ljuta. Pa da. Ako sam ja ljuta, ne moram se smijat. Ako ti ne testiraš, nikad možeš da znaš. Bravo, Janice! Yes, let's go! Kako vas podržavaju roditelji s tim da ste različite nacionalnosti? Mi stvarno nikakvih problema nismo imali s tim. Ja znam da puno ljudi govori Albanci idu samo Albancima, ostavit ćete zato što nisi Albanka i nešto slično. Nećete nikad njegove prihvatiti zato što nisi Albanka. Ja stvarno nikad nisam nešto tako osjetila. Mene Janisovi stvarno vole i prihvatili su me, ja nikad nešto tako slično nisam osjetila. On ima još 3 brata i roditelje, ja sam često kod njih. Janice isto tako stalno je kod mene. I moji ga si vole, s Dinom se više druži nego i sa mnom nekad. Gledaju i fudbal zajedno. U Bosni kad je bio upoznao moju porodicu, ostatak moje porodice. Jesi li ti ikad osjetio da neko tebe, ti si Albanac, mi tebe ne volimo? Ne, nikad. Ne. Ali kad ti dođeš kod mene, ti chillaš sa moja mama, sa moja braće. Stvarno nikad nikakvih problema nismo Nema imali. problema. So that's good, I guess. Sad ima malo brain freeze. Ti imaš brain freeze, zaboravio se bosanskih skroz. Sad, ne znam što. Ne Razumiješ? mislim, pa razumijem sve što hoćeš. Ali je li važno da ja, važno? Bravo. Je li važno da ti razumiješ, da mi razumije, da ja razumijem šta hoću da kažem? Važno da ti razumiješ šta ti hoćeš da kažeš. To je najvažnije. By the way, danas je dan zaljubljenih i hajde mogli smo ovaj video danas da snimimo prije nego što on ide na trening, zato što gospodin ima trening na dan zaljubljenih. Moram da trenira svaki dan. Tako da to je... Uzimam Nemoj me prekidat. Izvini, uzimam ti reklit. Dovoljno. Moj poklon je da ti ima mene. Ali večeras kad sam vratila s treninga idemo na večeru. A snimat ću vam jedan Get Ready With Me za date night. Vidjet ću izaći poslije ovoga videa, tako da možete i to da gledate uskoro. Ali mi smo da jedim zajedno poslije. Da, rekla sam, mi ćemo Na noć. večeras, ja. Poslije tvog treninga idemo da ručamo zajedno. Znaš ti, zato ja volim tebe. Ti razumiješ mene. Da. Možda niko razumije mene bez tebe. Samo ja. Samo ti. Pa ko te uči nego ja? Ja sam te naučila. Ti si me naučila. Da. Ali neću da plaćim sad, ali... Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao. Sada moram da idemo kako bi išla na trening. I ja odo kući da editujem malo ovaj video i da vam snimim novi video i da se sprijevim, znači, za večeras. Ja učio tebe radiš intro na YouTube. Da. Sad Outro. ja ću da učim tebe... Znaš šta? Ne moraš ti mene da učiš. Što? Nego ti napravi outro. Hajde, reci Hajde, ti ja sve ću. to zadnje. Hajde. Eto, da ne moram ja. Hajde, izvoli. Hvala za sve. Hvala da ti si gleda ovaj video zajedno i vidimo se na budućnost. I to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se dopao. U komentarima ocjenjujte Janisov bosanski od 1 do 9, ne do 10, do 9. Pišite mi dole u komentarima ako želite još da vidite Janisa, zato što ovaj gospodin voli da se snima, tako da samo mi javite ako to želite. Lajkajte ovaj video, pretplatite se na moj kanal i mi se vidimo u sljedećem Video. videu. Ćao! Ćao!